done for us. Be on the fire lao Cristiano. Iesu nei. La sua melau tusi il tusi o Roma lona mata upu lima. Roma lona mata upu lima. La feita wina ile fai upu ono se ia o tasi. Masani Tatou i tala ma vaenga o tuspa ia lo whapena ona i tala ile Maliu, ma le tanumia, ma le toe tua Iesu. Au te whia mana o le nei tae au se i whaise wha amana tunga ese mai le masani ai mo i tātou e tusa ai ma talantu sia Paulo ile e kale sia i Roma. Roma lo mta upu 5, whai upu ono se ia o sifuma le tasi. Lau whaita wina o a fionga pa ia alo tātou li. A wana Maliu keriso i o na poe te tau wai ina o vai pea i tātou. O le sui o ia o e wha le mata. A wā e toe ina le mawhai o na oti o se tasi e sui iai le ua mi o tonu a o le ua anga le lei. A tonu pe wha maa losi se tasi o na oti e sui iai o ia. A ua wha ali tino ina mai e lea tua lona lava alofa ia te i tātou ina ua Maliu keriso ma sui o i tātou a o tātou wanga salapea. O le nei, ua tau ami o tonu ina nei i tātou i lona toto. E le whaola ina ea i tātou e ia aile to o sā i sea. A ua a whai ua le le i tātou ma le tua i le Maliu o lona alo ina o whai i tātou mona fili e matua whaola ina lava i tātou i lona soifua o i tātou ua le lei maia. Ai le ngata i lea, a ua tātou mita foi i le tua, o na olo tātou ali o Iesu Keriso, o ia ua tātou mauai nei le lenga. Iovalo mātou ali i o a fio ngā lau o fio, mātou te tautino lo mātou le lava lo mātou le mawhai, ona whaamatalaina ma malamalamaina se i vanga nā ua fio mai lo nganga pa ia, au mai ale mawhai o le anga waa, o le iloa ma le poto, mātou te whaita wai ma malamalama lo mātou wali. Ta mā o mātou whaasoa, au mātou whaalongo, au maia manatu e le lei, au maia le ngangana e mo o mia, au maia le mawhau e te tau ia i mātou, mātou te mawhau ina ai ma malamalama, manatu natu ai mai loa, i loa mai ai le nganga o le fia ola ina e tusa o lo fina ngalo ia i mātou ta mā. Le lia mātou iai nei ma tā upu tā ua o le wha Kirisiano, o le wha manatuina o lo Maliu ti ngā Iesu, anga le lei mai oe a o mātou manatu natu ia mātou manatua, a o mātou manatua ia mātou i loa le mamawhatu, le au ngā, le onga, le tā ua, o le nei sā vali, o le nei wha manatunga, i o mātou o langa, a o mātou o lai le nei o langa whainga tā ma le tū mau. Whaatasi mai oe le li, e tusa o aua fionga e lo lava sua whai Iesu. Amene. Amene. O lo whamoe moe i le nei tae au ina ia whapena ona toe whamanatu ia i tātou le mea o lo whai ala o Kirisiano i lea tausanga ma lea tausanga. O le tū ma le masani al tangata ola, o lo whai so o se mea e ongo masani ai i lo fina ngalo. O lo whaia so oa, lo whaalongo so o, lo whaamanatu so o, e whapena o na vei ma se tū ma se anga masani, ma ua le to e vea ai o se mea tā ua, pei ona sa te tau ona iai. Whaataita inga o le sauninga lea, o le e seta, le sauninga lea, o le aso Maliu pe ona tā ua ai, e nisio i tātou. I le tusi na whaita wina, o lo whapena o na matua manino ai, ma moli mai ai el apostolo Paulo, ia le tuainga te le ma le tā ua, o le fōa ia le tua mo i tātou leo Kirisiano. The greatest provision of God for us Christians. O ke whemangau ia i loma e malamalama, o le mea lofa ma le fōa i le tua, e le mo tangata o malawa le lolangi. E a tonu e fau, pe a tonu e le whikaui, malama ka apusisili na nā tala. Whawhengo whenga kala, leanga whai e leo tangata uma la vai o i le langi.
Ang whapeo tangata umalelangi se mangua le aingi la patainga e le ai se oli ma le ai lava ngi mea pe ono tatou pisima vese aingi. On kapsi sili ma le soteriology nga e ka o le universalism. O le ale le unga ngā mea, o le awa onga whapena o na whaolaina tangata malava. E le eise awa onga whapena al tuspa ia, maulo sila fia. O le la kamwhai vali atu le anganga manatu le ate o ia e loai o Iesu na Maliu mo I Tatou. Christ died for us. Christ died for his church. Christ died for believers. Ai le yol ka ko kala le mea te manau ia I loa ma e mala malama I le tuai ngata sa ia I Tatou. Le condition sa ia I Tatou ai le kupu lea mea le lei. So these verses tell us about our condition without Christ. It tells us what we were before we first came to believe in God. Le tuai ngā o langa sa tatou ia. So fai kaua ia le cross reference lea mo Tatou. You know, Tatou whanongolongolo lea I meo te whimanga e tau ia I Tatou le nei tai au. Pūpū lava ia le au sa vali le nei tai au mo losi le fia. You happy now? Ia. Efeso lua. Lona mata upu, lona whai upu mua. Whasolo atu ai I le 5. Lau whaitawina mo lau whafonga le nei tai au. Mai fionga le tatou ali, o oto foi lava o e na oti I a mio leanga maanga sala. That is what I'm talking about. That's us. O tatou ngā, ai le tupu le mea lea, ai le ia maia le foa I le la tua whai mai. And you were dead in your transgressions and sins. That's what we were. O le koinga ka ngakanga e tatou, sa tatou feoti. I leanga sala ma le ami o leanga. Whamelo la ia lea. Sa na o tou sava vali aia na mua. E tusa ma le tū o le neila lolangi. E tusa ma le tai o le au fai pule le vani monimo. O le nganga lea o lo matuanga lue nei. Ie ua whaalonga ta. Hopefully that you reading with me. Whamelo la ia. I whaupo tolu. O I tātou foi. Paulo lea I Kerisiano I Efeso, whemai, nā mio whātasi I tātou malava ma I lātou ana mua. Ina ua tātou no nofo I tu ina nau o tātou tino, na whaia fo I tātou o mea na loto I ai le tino, a toa ma le mawhauwhau, na whanau mai fo I tātou, o le whanaunga le tō sā, whaapei o isi a tō fo. Well, notice this in verse 4. Whamai lola ia lea, but God, ao lea tua. When but comes sin, we expect contrast. E saulo le upu lea o le ao, po o le pati le whaperetania, nga e lolo la ia o le whawhea ngai le la sau. O le whawhea ngai, o le whawhea ngai o le mea whea le tua whamai, ao lea tua, ua iai le whaulai o le alofa. Mai sa oki kako sa ami o leanga tatou, sa whai tatou me mana o le tino. Ma o tatou mawhauwhau. Sa iai tatou I lalo le toa sa whapepepepe le ratho le tua, le toa sa le tua I o tatou lunga. A whamai kako spa ia, but God being rich in mercy. Ao le tua e mau o loa, e ta mau a inga, I le alofa. O mai loa lea, o na o lona lava alofa tele, na ia alofa mai ai, ia I tātou. Kele kuskusinga tele o manatu e ke manatu natu ai ma ai pese fangale I don't know why Jesus loves me. Kele I lopole ase mafuanga. Ai sea e ke fiu e fika le songa mafuanga. E le tatau, you're not worthy. There's nothing that you have done, even your own life, personality, there's nothing that you are and you have done makes you worthy of any bit of God's mercy. Le aise, wa tatau ia I tātou se e oli. Ma le whawhanonga e whawavau. Au le mafuanga le kau e polo I whai mai. Ona o lona lava alofa tele na ia alofa mai ai a te tātou. Le mea ngai, o le kanga Kerisiano e ola e tumu le whawhetai. E ola e tumu le loko maulalo. E ola e tumu I le vi inga o le tua. Isia inga o tātou loa le mea tatau ia I tātou. Lan me kai kako, o se oli.
Ala me wa misi se o na ua lofa ina le tua I tātou. Le alo ki kam fai e toi whamanatu I tātou le tā u o le nei aso. Ma lo sira fia e le oki Iesu le teimile nei. E le o iai Iesu le tuunga mau le teimile nei. It's just a historical truth that we are trying to remember. A tātou mana tua la, o le asisi mea kupu e kako nei lo le ola whawhetai le tua. O la vivi le tua, mama ofa I le nei alofa ina a tele. Tele na wā, le alofa o le tua. Hamai, a o le atua. Ua iai le whaulai o le alofa. O na olona lava alofa tele. Nei alofa mai ai tātou. O ka kounga. Ele ia lofa mai le atua. Ea, whai upu. E lima whai mai. A oti lava I tātou I ami o leanga. I can't see any word. I can't see the word some here. Even when we were dead in our transgressions. O le au te lenga. O tātou ato toa lea. E akako. Sa tātou woti a tātou angsala. Makala kuspa ia wanga sala tanga tauma. A fa pela yang sala kanga kauma. Nga feoki kanga kauma. E awhi ai matatu. Whai ale nei. E setal whanau le tua. E te toe maa natu ai. I le winga o le mafua anga. Male mana le kua mea umangei. O le ale mana. Ali. O le mana le o le alofa. Muti vale o le tua. O le alofa tele o le tua. Power of love. Power of God's love. Le ima se mea nga whangatai le atua, ona o le tele o le nā alofa. Mo I tātou. Lana whanau. Whamai, a o hoti lava I tātou I ami o le anga, wana whaola mai, ia I tātou whaatasi makariso. O le alofa tū noa, ua whaola ina I tātou. O le alofa tū noa. By grace, you have been saved. By grace you have been saved. By grace you have been saved. Lana mea ngali e whaupunga ngā. Lei masau mea ua whaolai nai oe. E le whaolai ngā oe o ngā ua e le lei. E le aisau le lei. E le whaolai ngā oe o ngā ua sao matonu la wa mio. Le ei mase vaenga vapenga o lave ai tātou I le sila whanga le atua. Lang fo le hami o kongo kako mai kara kuspa ia e pispisea pe o le I o le mai. E le se kako qualification. Mela le o te fia valu I lo finangalo le nei taia, if you will. E se mata upu whaapea na Maliu Iesu mo I tātou. Jesus died for us. Jesus died for you. Jesus died for me. Ko ai ar kangaka la ele whaola inga le anganga. A oe le te whawhawhonga mai. Tātou leo ke vai aku mai sila mai. Ea, ngā Maliu Iesu mo I tātou. Noti Iesu mo oe. O laso ngai o se aso e whapena o na ele e se ava ngoa ka kuki koe whango ngoa sanga whaavau wai. E sea, leanga leo toi oti Iesu. O le aso tātou te mana tu natu ai, ma vivei ai, ma whaftai le tua, ma maofa ai le tele o lona alofa I tātou. O le mea mua la, o me tolu o ki whia mga ai, e toi whapupula I tātou I le nei tai au. O le nei, o le ai o si tātou whamoe moe. Our hopelessness. There was no room for hope. Le eis tātou whamoe moe, ngā oki kako, sa le eise ola. Sa le eise anga wā, sa le eise mawhai. Paul uses 4 adjectives to describe our condition. E whā, e tā ua e le upu whamatala, le ngā o iau whiko ai a Sola Primary School. E me ka o upu whamatala I le ilo I longo le ngangana. E whā la upu whamakala, le whao ngā I, o le upu whamakala mo mua I ngā, whai mai o le vai. E ke fia malo, a meka kuspa ia, o oe ngā e vai. O le upu ngā vai ngā, means helpless, weak, without strength, powerless. Le aise mana. Le mana whai meka meki o makongu.
O le ese o ila share kalanga o mal mana. Le ese mana o ma se alanga le ese mana. We were powerless. Ma kwa le mafai nga fai se mea e ke sao ai. O mea nga e au na mana suna tole kerisiano i le nei aso tāua. O lan mea Maliu a Iesu. Nga Maliu a Iesu le anga wau nga o vai vai. Le anga wau nga le aise mana. Nga le ese mahalosi. Le ese avangoe lo mafau. Le ese avanoe lo loto. Lo iloa. Lo mahalosi. Pe tino, pe anganga o te fili ai le tua. Asia, fa me kara Paulo, ngoki ka ko ia ka ko ang sala. Le no exception. Why? Langa ang sala ka uma. Ang sala ka ko, oki ka ko uma. Matuale ai lava so Efeso soani. Makuale ai so malosi e ke sola ese mai ai malanga sala. Le so malosi e ke sola ese mai ai male consequence o Tatou ang sala. Leisa o malosi ke a kua isa kangi mang faso songa. Leisa malosi e te fia ai I le tua. Which is the number one reason of our existence. Le mafuanga e tasi ngala e o nga whaia Tatou. Ea, Tatou te fia lo Tatou tua. A pe tai ua le mawhaia Tatou. Le aise anga wa. O le winga a toa ua matua le mawhaia e Tatou. Ona soi lo Tatou naturang sala, iso Tatou malosi, o ngā whaimeka la kuspa ia, naoti I Tatou. Na le aise ola ia I Tatou. A ke roe, e le mawhai ar kersiano, o na ola whawhetai, o na ola maofa I le tele o le alofa o le atua, pe a e le iloa le tūlanga sa ai. O la kurang sa kako iei, me mua leo whamtalaina I, whai mai, sa Tatou vai. A wana Maliu ke riso I ona poe te tau wai. Ina ua vai pea I Tatou. Whai mai, for while we were still helpless, at the right time, Christ died for the ungodly. Whawhetai polo kalame le tua. Whawhetai fuafuanga le tua. Ua mawhai e ona tupule mea lea. Think of how you became a Christian. Mawhau le tuai ngā olanga e olai. Mawhau le ua e ngofo I. Mawhau e ola le olanga le nei. A iailo wha moe I le langi ma le ola e whawavau. A mana tunatu le ai o so qualification. Mana tunatu lo tuanai. Le whe me kara polo I. We were helpless. We were lifeless. We were hopeless. We were powerless. Awhe mai, na Maliu ke riso I ona po e te tawai. Anga whaapea nge ke malos. Anga whaapea nge lai ele power iaoe. Ele mana o mia Tatou le Maliu lea. And because the truth about us is we were powerless, we need this cross. For the message of the cross is foolishness to those who are perished. But it is the power of God to those who are being saved. O Tatou la, o e ua whaolainga, mea whaia koe, koe ia kākalai le whaolainga, a o e le kaukala koe, o e le whaolaina, o le mana o le atua. O le wheau le sātaro, o le mana o le atua. O le upu mua le whamatalaina I Tatou, a o lei alo whaina I Tatou, o le vai. Tatou tanga vai. So se vai, o le ngā lemu, o le ngā pelu, o le makua I le anga whaia, vai umanga. Vai le mafau, vai le tino, vai le ola whaaleanganga, vai le alofa, vai le whama, vai kako ngā mea umalava, whatoa mawhai o e mea ngā ina ua Maliu Iesu. O winga umanga whamkalainga le mea lea, whamai, I ona po e te tauai. Because when we think of the right time, at the right time, we think chronologically, but it's more philosophically I kusai markala kuspaia. Ole upu whamakala longa lua, ngai whamakala e kako condition, ai lei tupu le mea lea, ole whaale mata.
If you check that with the original language, then you'll believe me that all those words are adjectives. Upu whamakala malava. Upu e whamakala I kako, oh yeah, muan tatou helpless. Now we were ungodly. Sa tatou a mio lea, sa tatou lea mio atua. We were ungodly. Fa'ale matau. This word refers to those who without reverence for God or fear of God. Ungodly. E whakakau tangata e le eise mana tunatu I le atua, e le ava I le atua, e le kea I le atua. Tatou te love, my God hates sin, but we love sin and we still practice sin. Why? Because we were ungodly. Aso lang e ang sala pe fa po e os Cristiano, e ke langonga le guilty lo conscious I lo loto. Ma e ka mo I le atua mo fa mangalonga. A fa pe e ola pe lava enjoying sin. That's the greatest proof that you are not born again. Ele oes Cristiano, langa fa Cristiano, wa ke ka koma le mea the ungodliness. Wa le to e ola fa le matau tatou, wa ola matau tatou. Ai le kupu la le fio mai o Iesu Maliu, o le tūlanga le sa iei tatou, sa tatou wola le matau. The helpless, man, live ungodly lives. O ka kou sa tatou vai, o le ala wholenga, o le tatou wola le matatau I le atua. A whapela ngake vai a, e le misi o e ma le ola le makau. E alang kupu e le ola le makau, le ngake vai, e alanga vai, e lei alo faina alo loto e le atua. E lei whaola inga oe, simply as that. Le eise ava, le eise matau I le atua, e le popole I lana upu malana fionga. We're getting too practical here. And you probably sick of me telling you this. I'm going to tell you again. To make you very guilty, to make you feel so guilty of disobeying and dishonoring God. O lesi whaale matau makila e tatou, o lo le whai kau kuspaia. E leiso nau ia o onga kuspaia. Ai sau nge whai mai te au, you're this, you're that, wa e ika, e ke le fia ro ka ma, e ke ika e lo uso, o lo kufinge e a, o ko e kale sia e a, o ko fifi au. This is what I'm going to tell you. Do you read your Bible? Why is that? Lenga foi o fonga mea mana. Lenga foi o lau maunga ia ao Iesu, o lau ngofonga ia ao Iesu, o lau iainga le mamalu o le atua ea, pe ai whai kauru kuspaia. When you read the Bible, you hear God's voice. Pe a whape o se tangata ua whaola inga. Ke oe whapea oe, o le whaale matau o lo wami o valea, ma e whaianga sala kekele. No, o lo le whai kauru kuspaia, o lo le matau le ngai le atua. Ai me morka mai kike whaku ka maa e umara o ka whape umara kua pe ko mumu pe sa vali pe la kale le kang palaua sa vali a vai musu. Oe mas ka mai ki whapea, anang whapea le aise matau, le aise hava. And that's our attitude towards our Father when we do not consider His word. Pea ka ko le whamasani ana fionga. Ma le whaitau ilang kuspaia. Ka luai ka ko ke le mwhai ona sui lo tātou nā tūranga sala o le mea lea na ola ai tātou whape I e le ise tua. Ma le aiso tātou manatu ia nā fionga. Third adjective. O le upu whamatala longa tolu. E ke maua le whai upu e walu. Mai kara kuspaia, a ua whaali tino ina mai e le atua lona lava alofa ia te I tātou, ina ua maliu ke riso masui o I tātou, a o tātou wanga salapea. In English, the word is sinners. His own love towards us. But God demonstrates His own love towards us in that while we were yet sinners. This is when the adjective is being used as a noun, substantive use of an adjective. While we were yet sinners, Christ died for us. Ele yoki Iesu o e ami o tonu.
Ele ioki Iesu o le leila o amio. Ele ioki Iesu o sao o tatou amio. Langa o menga ngala inga oki Iesu o sea. Langa sa tatou wanga sala. Lo inga lo upunga nganga kuspa ia. Simply means we miss the mark. We're sinners. We commit sin. We miss the mark. It carries the idea of someone aiming at the bull's eye to the best of his ability, shooting his arrow, and then totally miss the target. And that is us. O tātou ngā, wale e o tātou wola i le mea kakaunga o iai. Wale e o le tātou sao, le tātou paia, le tātou stai, i le mea kaunga iai, mea la ngā whemei, ngā oki a Iesu o sea. Leanga o lo tātou wanga salapea. Means no matter how good man tries to be, he can never be good enough. Never be good enough. Man will always miss the mark. Mea ngā ele taitai ei work le mea lea, o lo kama whai e ke alu le langi i au mea le lei e whai. Lo kama whai e whawhia lea tua i au mea whai. No, kasi lawan mea whia e lea tua, o lo tātou waso aku e ala atu ia Iesu. Ngā mangongi lo lea o tātou ngā luenga e whai. E whai a fua lau tau ti ngā, e whai a fua lau ngā lue ti ngā inga le loku, pe a whapeo lau wha mua ngā. No, e piko mai luma Iesu, piko i kua kako ngā luenga, o na mū lea o tātou ngā luenga. Tātou taulanga i luma o lea tua. E le saying for le masangi ia tātou, to be almost right is to be forever wrong. We're not looking for almost right. We're looking for the complete right. And the complete right e maua ia Iesu. Pamai, i ona po e te tau wai. Means right time, o le kaimi sao, o le ale kaimi sao, kaimi ngā kākou vai ai. Le winga ngā alkara. Kaimi ngā kākou vai ai, teimi na tātou anga sala ai, teimi na tātou whaale matau ai. Ea, na Maliu a Iesu mo i tātou. Me ronga lua, te whimana oe, whamanatu ia te oe, ia la vea i lau te talo whawhetai i le nei tai au. O le nei, o le alofa o lo tātua tua. Simple truth. Simple truth, wa vea ma mea noa ia tātou ngiskemi, o ngā ua māsani ia le tātou whaalongo, whamanatu i lea tau sanga, ma lea tau sanga. Whimanga titilo i le matau tia o le alofa o le tua. Mai whai upo e fitu. Mai, a wā e toe ina le mawhai o na oti o se tasi e suia i le ame o tonu. E le whaingo whia ngai maramarama i whasa moa i whai upunga, a le ungar kala, a whape, e leo kanga ka uma, e le whaingo whia whai unga kupul mea lea o lea, o lo woki e sui e stangata lai sa o male lei. E mawhai, a e le whaingo whia e le ka kele whai. Le whai mai, Whemakakuspaia, e le whaingo whie foi ona e oti, pe oti stasi, mo se tangata a mi o le lei. O le winga la kala le kam whai polo kaumai, a whape le whaingo whie, o ngā e oki mo skanga ka mi o tonu, a whape le whaingo whie, ona oti stasi, mo se tangata a mi o le lei, le a whawhewhea la, o ngā oki se kangaka e le anga sala, mo se tangata anga sala. O le se mea whai mai, o tātou whili, o Iesu le whili o tātou. A o le i tupu le mea lea. We were God's enemy. Jesus did not die for friends. We just became his friends when we were saved. Jesus died for his enemies. What a lesson to learn on Easter's. Do you think? Mawhau tangata piko silinga ika ia oi. Mawhau tangata piko silinga e ika ia. Mawhau tangata na alu whai o tala. O enga e mawhau whapea, alu whai o kala mai o enga e whapea. Ngā alu tāla i lo whawhea ngai. Mawhau le tangata, all he lived for is to put you down, is to destroy you. Mawhau le tangata,
Paula vale me mga oi, ia fasioki oi, ia kauvalea oi, ia matanga oi. That's our attitude towards God. Towards Jesus, rather. Ngā oki ia mō tātou. Mea ngā la whai mai, the principle whai mai, whamangalo i e tamai ati, o e whai mai, e whamangalo, whakoam whailang whamangalo, e sea, langa whakoa kupun me ka o whamangalonga, ina ua, tupul mea lea, ua usau Iesu. Whai mai whai upunga e wāna. For one will hardly die for a righteous man, though perhaps for the good man, someone would dare even to die. And here are the words again I want to stress. But God, aolea tua. But God, imagine and we never come across those two words, but God. These words save the day for us. Aolea tua. Anale ai Iesu, angale ai le tua. But God demonstrates His own love towards us. Lupunga demonstrate, shows something, proves something through actions. Whamaongia, whaaliali, ia whamakila-kila, le whamauningo se mea, e ala ni whatinonga. Atono le mawhau-whau o Paulo le whasatoroina Iesu. O le mea mua, ngai lunga o le maunga. O le mea ronga lua, o whafo atu o pā Yerusalema. Au kafo le awala, e oku kangaka, so se kangaka la vealunga Yerusalema, e oso kwa i. O le ale uinga le tala, e ao na whamatila-tila. E ao nga whaailoa. E ao na whaailoa atu, ma ia iloa le tangata o le atua. Lea whaalinga. O le si upunga e whamakala, le upunga, o le show. Ua whaali tino ina mai le atua, lona lava lofa ia te i tātou. Mai a o le atua. E umalo wa lofa. E ke pio i ngisi kaimi. E te whailonga tangata i nisi taimi. E fua kangaka e ke alofa ai. E fua kaimi e ke whamaongi ai. E fua ia ngaluenga e ke fia ai. Ai e langona le leile kakangi e upuia. But God, a o le atua. Wa ia whaali tino ina mai. He make known, He shown His love. E ala whamai, demonstrate His own love towards us. E lei tuufua ai e le whaali liu kuspa ia le upunga own love towards us. Why is that? E peo whasa monga iei o le lava. Lona lava alofa ia te tātou. Aisea, le anga pau lava leo le alofa whapia. Nga o le atua e ke mauai le alofa lea. And guess what? Mekakuspa ia, o le nā lava alofa o lo ifeo. O lo itutonu ia i tātou. And au se mea tātou te mamā te le ai. O se mea o ke mā ke le ai. O le mativa o tātou i le nālofa. Makiva i le alofa lea. O kako mui ngā uma e whai. Wali amu o le alofa lea. O au le whamangalonga uma la me whai. Ua papa ula tō wha le alofa lea. O au whaavaivainga, o au ngā kāanga, o au le whaamaongi. Uma la me whai. E alanga whai mea ngā. Ua mativa tātou. I le alofa lea. Whawhiwhenga whaali tino mai le alofa. I want you to notice something there. Whamei, ngā Maliu Iesu. Christ died for us. It's done. It's history. Olea, ua uma ngā oki Iesu.
A makakos pa ia, a kako koe whai e pe mea ia, ngo inga koe oki fo Iesu, but that's impossible. Alale, le whea mo tātou, e le tatau, o ngā koe ola tātou le nātura lea. Koe fo i le oki, le ai. Koe whasa kalo Iesu, e le ai. Alale mana onga le tuspa ia malfina ngalo lea tua, ia tātou wola whapai ina, a whesosoangi ngā mea, ilo tātou mana tua pea, o le mea ngā whai lea tua, pei ona tātou ia ele nei tai au. And if I in that while we were yet sinners, Christ died for us. Jesus died for us while we were yet sinners. Ka kokele yami o kongur kemi nga Maliu o Iesu mo tātou. Tātou tele I paia, tātou tele I sao. Sa whai tātou mawhili o Iesu. And Christ died for his fillies. Christ died for his enemies, which is you and me. Ai se au whaalitino mai ai lea lofo lea tua. Ai se au Maliu ai fua Iesu. Wa kali fe upuenga umaku hangei. E kali adjectives yang fe koe. Awa sa vai tātou. Awa sa hopeless, powerless, sa le mawhai e tātou. Awa sa ngā sala I tātou, awa sa whaale matau I tātou. Se wangana, ua sau Iesu. May we never look at this crazy, confused world and say, if God is a God of love, why do bad things happen? A whapea, e ke whaalongo so pea lava I tala lea. Kere I lopo e langonga le nature, ma le sound o le whaameo, o le whaasea, o le complain. Who are we? O ai tātou te whaapea ai ona tala noa ngā I lea tua. But the saddest thing is, e kele ngau whaalongo I kerisiano, ngai lo tangata e leo ni kerisiano. A whaapea o le nā lava, e ke masalo I lea lofo lea tua. A whapea o le ngā lava, e ke kufesili mai lea talitonu lea lofo lea tua, ono mea tupu leo langa le nei. I want to challenge you this morning. Mawhauwhau I lea tua na liu tinu tangata. Mawhauwhau se tangata e le iai sana anga sala. Mawhauwhau le tangata e iai le pule. E iai le anga vaa, e iai le ia tatau, e au nga ifo mai ka uma. Mawhauwhau tangata mai lana saunoanga, aua ko ke fefe ka ngaka e whasioki ngā kingo, e fefe I le mwheng whasioki le tino atoa malenganga. Think of that man. Think of someone like that. Mawhauwhau le tangata sa muli ma whaalongo I tangata I ana saunoanga. Mawhauwhau se na malo I e profeta. Sau whai mea umatitau ai o na anga vaa o I e tau o lea tua. Sau I ona tangata e te ena. Sau e le anga sala e whaasau torina. Sau e le aisa mea e ongo kakau I ele sala e pei o le kala a Pilato. Sau o I o le tupo le laulangi uma, not one king honor his kingship. Mawhauwhau le tangata e kasi lava e le aise anga sala anga komitai. Mawhauwhau ka le vārio pe ono whaiatu, kau lunga sa kau koe a le aise ie. Mawhauwhau. Be reminded of that truth. If you still doubt God's love, think of that. Is that from a God that doesn't love? E mawhai e se tua lea lofo ngā whainga mea. E mawhai e se atua ngā kei loa e le eise se kakau ai le langi e pe kai waia fō ai mai lea ngā wā e whai e le langi mō tātou. Mawhau le atua e alofa koe a meo tonu. He cannot compromise sin. He punishes sin. He doesn't forgive sin. He kills sin. And yet, we became recipients of that forgiveness, that eternity, that grace, that salvation, because of that love. And how dare we think of God that doesn't love?
E fa feon kako complain, a kupu me kako ainga, kupu me kako whangau. Kako olunga ali, even the Church of God, we question God's love. E kukulia, e ka wasoia. Ole tua sila fia mea uma. And everything he does serve the purpose of his glory and his love for us. You know, maybe his love and his care for you, his best for you may be different from his best for me. Maybe his best for you will make you live a luxurious life, healthy life. But his best for me, I have to go through sickness, temptation, hardship, even persecution. Why? To draw me close to him. We're all different. Therefore, it's a greater sin for any Christian to question God's love. Sad, I hear this complaint often, much more from Christians than from people in the world. Tal tonu le alofa le tua. O whawhika auli o tātou Kirisiano ia so nei, ua ola le mana tua. Ua ola le mana natu, ua ola wha sama noa, ua whaatala noa, ua mea fua ia i tātou. I le sātou o Kirisu. We may have sound, profound doctrines and great theology. God honor that. And we praise God for that. But that's not what God wants us. Mostly. Ele suiang kala. Peolang kalang whea samuelua. O te loto ile usitai ai leo le taulanga. O mai kako uskai. When we were yet sinners, Christ died for us. To conclude us this morning, whimanga o tātou te tilo I manuia o tātou maua o na ole Maliu o Iesu. Iwa, mai, ole nei o tau ami o tonuina nei tātou I lona toto, ele whaola ina ea I tātou e ia aile to o sā I sea. A whapeo kongi o la inga I kākou, le a whawhewhea la o ngā le whaola ina fo I tātou I lona to o sā. And you know, we're not talking about persecution in this life. Olo tala noa about great tribulation, the wrath of God. We cannot end up in hell. No way we're going to end up in hell. Well, in case I'm talking to some people that are not saved this morning. We're talking about the recipients of God's grace, God's salvation. But mai ole nei o ta wa me o tonuina nei tātou I lona toto e le whaolaina e ai tātou e ia ai le to sa I sea. O whaolainga I kākou, we are not on our way to hell. We are on the highway to heaven and eternal life with our God. O le tātou tūlangana, that is our position. We are declared righteous before God. In the eyes of God, you are righteous. Your righteousness is as white as snow. Why? Because it is Christ's righteousness. And that's not a license to keep on doing that, like Paul says. Shall we continue on do this? Paul says, not to be like that. Whepula wanga iwa mai, e le whaolaina e tātou, ai le to sa I sea. E le ngata ua tau a mio tonu ina I tātou, a ua lawea ina I tātou. E le eise kerisiano moni, e te tau onga I eise whewhe, I se e oli, ma le whawhanonga I whawawau. Why? Because it's not dependent on your righteousness. It's dependent on the faithfulness of God in His promises. Ba umona o ina so I tātou ngā mea. Melon tolu, o manguia I tātou, o ngā ole truth le whamanatuina I tātou le nei aso, o ia I tātou le file mu, o ia I tātou le lenga. We have the reconciliation. Verse 10. Amai, a wā a whai ua le lei tātou ma le atua I le Maliu o lona alo. See? For if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son.
Ngā whai tātou mawhili, aua whai tātou mawō. Wa iei lele leinga i le wao tātou ma le tua. An mea ronga wha o le whaatu mawina o i tātou. Our preservation. Hamai. Much more, having been reconciled, we shall be saved by his life. As long as Jesus lives, we are secure. And guess how long he's going to live? It's forever and ever and ever. And that's how lengthy is our preservation. O le umbilenga o le tātou sanga le mu, ma le tātou malupuipuia. E le mawhai se eoli, mawhai toto o se eoli, maaua sa tani o na vea i tātou mai le nasa o le mu. Me ngara whi mai kara Iesu, e le eise tasi. Nothing can snatch, nothing can take us away from his hand. Whi mai lola iele, and my Father who is greater than me, no one can snatch them out of my Father's hand. O le ala le taunu unga mo i tātou i le nei mea, o le tātou wola whaafitai ma mana tunatu i le tele na ua o le alofa o le atua. Tātou te mauwhai, tātou te oli oli ai, ma fia ma patipatia, ia le Maliu na Maliu ailo tātou oli. This just a whamangpunga, ai le o koe o ki Iesu. E le o koe iai ngā kuka mau, e le o iai Iesu tunga mau le temini nei, whamai o lo o iai o ia le tūtau matau o le tamā whautua mo i tātou. Mea ngā e whaale tonu, e le kape ea le kualau TV. Why? Because Jesus is right there, advocating for us. May God bless your soul as you hear his word.